Yes, OPATAFUOR, the conqueror. Amen. Amen. Yes, will be a question at Tobra. Any questions? So, I'm near Ponsis here. Opa we de mpacha wadaruma. Me pese me busa se curse. Ene de na enipa bi o wasa sisu bi atimi curse flu bi so na. Amen. Amen. As I see so, weapon back when a pay curse. Yes. Curse say idea Yes. and you be a they would to me so he curse if it also. No correct. And Tino Yankopon said the curse a mudru city and no man. Yes. And no man kwana would do me and tina onipa nipa diaso. Etina onipa mojam. Yes. And Tina Radi board, okay, I said last week, I think last week. Now me can't say me. Because when you at the idea ma, but I did back one for mamma. Yes. One a kai, but man can't show a curse. When you are more baby to me, so to me curse, but oba bodia. And untina oba can't seem do it here a heavy effect. But oba can be do it here. Oh, all right. So you won't be. Yes. But onyame or the curse and no me poma or the show very man some. Papa. And dinner or very much curse Yes. or very much curse a chance on a bem. No cost him. But the entire action say, so would the form a tun suomua a chance on a form no dear in suono. But a numuni we are who she and your day. And ye, sana bema. A power crown sanity. You make hasty decisions in life. You take your time. Into Genesis to Revelation. Ubia ya curse ni biano. The ultimate ya curse ni what you may biano. Or compare higher power. Yes. Okay, in kind of Bible. Isaac friend mammy Jacob in a Esau. Yes. And Oshira Jacob. No curse Esau. Shady Esau, yeah. Or Kowari, or bar first one year da. On it now for 6 years. Or worry second one because Okuni said, no 1 year. Second one on it now 9 years, 1 year da. Third one was how worry or bar from 1 year. And will be or call or the hoof will be on or Catherine say. Say, onu eso betimi ayeye dia onko pe oba ya kan hira nsam agunu so so ofasa oba no ne di na chi a oba no enhira na ewo no so na baba be kanta kese na ne papa Isaac dia to no so no na mum enye oba bi akeke ena enye obi onko obi ani nsam odu hwe kwan yo faso no tena upon cause what to do anywhere you be no call Ishmael fee and no kofa Ishmael baba payini. Yes. No worry no 3 months na so aye adentia Ishmael eja eso ba So eti Isaac person no call ni papa nua Isaac nua ene de ya Ishmael no call ni papa nua ho because Ewurade Nyankopɔn andome Ishmael da na mom de Ewurade yema Isaac bia oyebi ma Ishmael ade ba kopɛ na wanya ama no what the adesidwa and what the ma Isaac or see Ishmael mema abusuakuo dumienu mama wasefo adore ne ma wa yo mama wasase so na me nhira ne wo Ishmael ben nante akowiase awie ye enti ye shira Ishmael. Yes. Bonsam. Senior. Enti curse obi curse wa entena
Ye shasia. Ubaya yisama ye gaga say nya adwuma. But curse it is a form for tunsuom. With the tumor and fitiase na tetani me boa. Man in this certain number of hours nebra ubaba na form na no de ya. Nsuo no efri say no me entena nipadua so. Etena onipa mojam. Eti say ya curse obi a. We hear obi o very strong. Very, very strong. And sana watimiye ye firi ho. Me de so be the example. One and 26th November. Sana mo ha. Yes. One say so be. E buy or say if you say nyam di obi nche no 10,000 da. Kopim say me man is kakoko so nkura mu no na obi che ni bi. Yes. Oni de ntia me busa ne say ne stepfather ho. Oye sofo. Oye ne stepfather de na ye ne ya no ko nwura mu anadudumienu ene obo adeja. Ene oti ahabai mako 7. No kese no no twaja tum. Since then 93 be pem na onye yie da. Serious. Akonchini bie ni ho a onye ye. Yes. Empire bie ni ho onye ye. Yes. Uhia de ni nsam odu sene de okese. Yes, senior. Yes. OPATAFUOR. The conqueror. Enti. Yes. Enti na ya me kase. The enti a member over 80% aba asesa. Me kire o secret bi. Enti na me catch us all papa nhwe wo agya life man. Wo bi a obetimi aboa na hu na no ayede. Waboa ni John life enka na asem John. The o ma me aka tira wo ya wa o ma me fa mu nyina no kore ofa mu but yi to twene. Wo ye mistake. Ekoya ayise obekese. O kese wo anyankopon kan kyerɛ ne sɛ adentina wan hwɛ wo ba. Enu ntino me a wadome no me nya dai. Me nsom. Sarah eyema Abraham kese Isaac. Eye ho kopim say Isaac esa call back kosugu wa papa so no yi no me ni firi so o ken kai bible say na Isaac warrior no one ne yiri etukofo asase so omo kopɛ bra ye den abo omo koduru ho ne de to papa Abraham no enke bi to no adentia ki agi Sarah afiri ne nsam Sansu na to Rebecca, ye je Rebecca so ye den. Efiri ni nsem nyame na be je ne yere ma ne back. Unim de ntia. Adenti tamo ye wo Isaac de ne ba asase we so na Abraham wa bo brada da. No o sika. Na adenti na sikani bank okọ ananafo asase so okọ Afi what you see? Yes. Adenti no okọ ye because me wo ba. Ma bo bra me wo sika. Na me ba ati obi asase so okọ besika. Abraham mini sika hene no me na mo sika no okopedia de ndi okoye ne se otena papa na asia papa afi no e no misbehave o Sarah ehnya Isaac tia no kese no nti urade bo Isaac asesa mo bre wa abrabom obre de to Abraham bia bi to no nti na Rebecca ye bonini na no ntimi nwo no ma me Sarah so ye bonini Isaac Abraham chechire no meaning in the swano or Cassie Isaac. Yes. Senior. Entendo me a duachi. No me I sante tentite. O papa or brunsa. Obi on ma yana on asofo ni bia da dam enye omunyina. Eya no mo adwene say once our papa nhwe no. Once our papa enno nsa. O papa no George. O papa oba ko hwibra ntino ne su ni mfaso oni hwe ontimi nya hwe oboa obetimi anom George okura George no kuro obetimi akese wo mena ye yes mama kyerɛ wade de enti ena abibifuo ye bra ya adwene ntimi nya adwuma efiri ye nana Noah kɔ abeso ene watwa bi na waboro ene wakɔda dem na Ham ekohu ne papa Noah a nakedness no share. Instead of so befa into man what ya kata so no ko abonten se okoboni nua Jafet ni shem amane se momna me papa na ne be ma da so no eti Noah da hangover achen from eno anadwo ada ma de ache oti dedede wonam
Or sorry, ya no busa Japheth ne Shem say, a day ne dom we abegu an or say. Shem catcher and say, a harm ne behu nakedness. And no one catao, and wabeka, and now you're now for no mudi agro per se, on Baba Hewaja. And yes, see and Kimon. No one seen it, Rasi. None is you crack. I didn't think I'm a bro, a dagatem, Nameba, and Jimmy free gatter and one paper. No good many massy. One cassa, or Pejans, you course to say, no sheer good form. Was it said your whoop? Ham, or good many mass, Miss my bow, a wabraboom. What Japa, the end in Yoma, Uwin Nara, would the Bacco sum union. Japheth, echo far, a yet Asia, and a ham, and so far Europe. You can't say Shem, a far Europe. And wo ham dear Oba Africa was me the rease ye dear Munshani adododi nyina me the amawo ham. Na so ham way wouldn't be da would the Bakakosmunianum. The Pimune, the continent of Africa. No mia, no wa kersi and a suspended so. And ye be behind you. And I am paying for Obi president, Obi MP minister, unto me your money you because a hanging or a suspended pronouncement or decree is working against them. Syria, yes. And the OPATAFUOR. at the end, you took gold near the custom woman. You took cocoa, and you're going to call. Yes. You chat timber, one minute the call. Bauxite, one minute the call. Then you two are yan Casaya. Nan say, lead your mia, you discover Yania Sadia Mamma. Adentia. And ye a suspended where a pronouncement activated in the rest of the spirit against the entire African generation. And the problem is, yes, the revelator. We have all become beggars. Said you know I can't hold on. I hear all the permanent. What's my castle? Yes. Oh, ham. Uni Kena. Una was safe war. Mobile yes, for the permanent. Yes, $3 billion. Papa Medase. Pacho nti ye ma memo de na no mo ka kire na eduabo ana se eno ye o ma me de ye duabo o ma me ntimi ndwom senka o ma me de ni timi ye adwuma enti na me se onyankopon wa ma no mi nso tumi de ma tie abosomfuo yi ni asamo mo no mi nso tumi ene so maku yen o sa ma bufu ntam yes ni bufu ya no ye de ya o ka bibi atia wo betimi ya yo papa de no ye no amene. Before say, oh Papa, at the case when we be one work on the highest degree. Yes. Listen to me. Every case, any BBA, you dem from an case. But Obodia, she needs an object. Enti otimidi nsa ebon hen. Otimi so no fo. Opana to ase. 7 bread ya se bi kwa dua ye hohoro o mase. Ensuo ne ba no de case. Yes. But because of language, you are misinterpreting your actions, and we assume that they are cursing, but that is not curse. Yes. Curse and tenani paso, a tenani pamojam, and the curse when you I just said your what that spiritual capacity to be able to assess the patterns of your bloodline. And some evil coded message now. Ya encode your bloodline where you feel him. See one power. See one. Amen. Amen. You see, human reactions and what you came to meet in the family will tell you, say, this family is working under the influence of a curse. Oni pasu ene ne nioma oye ene di oni pa komu no etimi ma ohuru say ye no me duabo e wo duration curse any duration e ye till eternity ansan anasa just will be betwam ma but duabo no e ye adwuma for some time ne duabo na wu etidi e wo come situation ya wonam mu e should tell you say no me be here juma shede bia me ka say me see the to papa bia bi beto enyo gaga yes don't say me yesofo oboa ade to papa bia beto yes you need wisdom
wisdom, an unction to be able to navigate your way out. Senior. And yes, I dear to Yay. Yes. and you don't fight your father. Oh, Papa, to say that life, man. That life. Una chiano. Say the children. Who will be now? Feel so the man I day. Money be. Senior. No matter what, your papa spermatozoan, and you can never pay your father with anything. You can't reciprocate what your father has planted into you. Senior. Now, because curses have a direct access to your DNA, that is why you carry the DNA of who? Your father. You don't carry the DNA of your mother, but you carry the DNA of your father. Oh, papa, and the aduabani siu maame mu na maame kuku sunsuo enti de wo papa mu bia wo boa ibi beto obi a onim wo papa epema wo sachira na oji nyame di a eno nkire se ema pe honhom no o ma da no o machi Almost sound. ema ne sound na mom wo hia nyansa wo be handle ema 600 no. Yes. Senior. I'm telling you. I don't know. Oh, papa, pema, ultimate country, me say, me dem ji Yesu di ye no, e ma pem konua na etwa. Wan ka tro se etwa ma pem konuam. Ye etwa ma pem konuam o. Ye de adwene ne ye de handle sa de no. Because e we ye mogam. Moja say, o pese ye tu ase de age so ko hospital. Ni ye twe hu moja nyina togu. Ni ye de different moja egu mu. Na wan na be ye sa de. Oh yeah, nobody. And to obey sikani, obey sofo, obey judge, obey lawyer, obey dead. Fathers for mujina ho, a software yen, prophet for wine, oboa, the war papa di and be a womu. Yes. And to the abjuni, Opa papa, service and ma or mutuso swan, oboa womu. We are software, no interest, a ma to cassia whom through Banacatino. Oh, you're so full and so, and ma took a seer at home, and cry was running a so also. Yes. But so bet me, Gina, and ma took a seer, and was not so annoa. I saw the year. Nansa, and ya Jenny. Yes. Senior. Namisra Odifo. Hello. Hi. And today, Biano, on your midif one in Casa, a bet is a cocobo. Obia obeka tro so we 100% pure holy bi oboa. Obia say o papa we ya yemu nyunu ni na mitiri mu oden a naturally sa na wote o so sa na wote obi wo ha o maame o papa ompe akohomabo ye wo wa otwu mu tako empa akohomabo nwosra ebi ye dai e wo so enti awo okay Senior. Obi wa o papa we chisel o didn't say team sika so oni wo ba tia o mama mfili sa na so ti o another boss so Senior. Me mo obi em o ya mi shira. Amen. 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 Bamba tell you that was Yankopon Shira was say abribia wo kyerɛkyerɛ de ahinta nyina. So But me question edi kan no. Mema okenkan for na kenkan Malachi chapter 2 verse 16 amame kakra. Yes, Malachi 2:16. Malachi 16. Okay. Na metane awariguo awurade Israel nyankopon na wahye. Na de wodi musuo kata na tade so no. Enti monhwa mo ho yie, mo honhom ho. Na montwa nkontompo. Amen. 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 Bamba tell me that say. Aya chronkron no a ekasa no nyankopon na nkasa na num asem. Ena na oka. Ose ono de ochiri awariguo na chronkron so okenka ebi mu nso a watro se metan awariguo. But me chiri ena me mpe ena me indifference room ade a wuchira na se de atane de se eni kwan se eba wa kwan mu kra but na eyede na obi a utan ade na ompe ana se uchiri no utimi twa ware ja nwoma de koma yida se waja woma ware
Okay. Me say, aduane a me chiri pa o wiase. E ya ampesie. Ampesie. Because me mean to me fa me sing nika adwuma. Hello. Hi. Sana me tie, me chiri me mpe. Na nyame ya dom. Na aduane bia ni ho na body ampesie ho a. Ya no aka tem se o chiri. You see, conditions will influence you to do certain things you are not willing to do. Yes. Exactly. When nobody me agina holding in says sin say awalija ye ya de pa. Awalija ye nya de papa da. So Ya chiro effects nsunsan so wa awalija ye mu a ebi kura ma otini. De kon kwala ne so. De ba wo be ma ne so de ko ba ne so. Nanso so be ma ye twetwa me sekan. Mesa atena ho. Nanso so me yira poison me mesa atena ho. Conditions. Yes. Conditions. Sometimes me see before say ushia oba bi ushia be ma bi. Wo be sha ase say wo bu no ho enkonta wo judge no no. Dinkan kan wa no tum na twan ma de to no na bi nya den. And to answer. Syria. Yes. Na de to obi no ebi nto na se wo gina ho bu na tan a wo be bu ntanchia. Ampa. Twan ebi to ya wo be hunu taste the value, the gravity of the offense. Yes. You see it. Papa. Now ebi nto. Into. Wakoto su oye bibi. Ebi nto oye den wo hu emuduro. Just ebi to. Yes. Just ebi to. Enti adia Israel Nyankopɔn kan enka wompe but the okomu no ontimi obie no panyini bie no otia mema wa why na so so awale jai yeso mawali we mejai emphasize wo ben wo so fast ni so but conditions yes Papa Mbacho medase Matias enemu makakakra Ebato kakra na akane se speech no se de usika asem no ade a utiri ene ade a ompe difference room because ade a mitiri de na che se e come e machiwa de a te se e de come a I te se me fan se ye se honhom bi ana tumi bi wo ba bi na wo hwehwe na chi na wo de na chiwa de aka no wo de kana na wo dwane ko nti ade a utiri de che se e ba wo mu jama anhwa wo bitima ye de awu but e bia o ka se me mpede a eno de ompede a watimi sisa wa dwane san ba ye de e ba be fa wa me chire wa de na me chire mu chire wo no aduane ne de me mpe ani me chiri e the same thing. Yes. Sa me chiri me fa me senka we me fa me senka enti me mpe ni me chiri it is the same thing. Now me shia sofu bi sofu no kasa okasa na me ni din but okasa nyina na me we no na hu se osa onya nyini. Yes. Yes. Onya hu the realities of life. Sana sofu ni bitio asofu ni be preaching what they don't understand. They preach things to you to which they themselves they don't understand it. That is why my messages are realities. Means someone may catch them one a real yes. Yes. Umbo, you face it. You face it, senior. Bounce him. See one. Ni ni panim and to two nipa mrade and ke cancel when you munchire nipa. Yes. Me yesa. Yes, me can reality. Yes. It's a me catch now. No one two one more na one far. Ubekon wakopem no asa kan se odifo somasi kan. Yes. Sana life tie. Ampa. Yesu ba ye no ontoto nipa mrade. Anything na no omonti Yesu ase. No fi say Yesu ye nipa boni ni. Ya shamra wo krom ho
Yes, or baby, nipa be a yatino, where Jama Momu be a young kuno. You kuno. Yatino. Or Bani Yatino. A member didn't banna or bani pant. A town. I ain't no crest or bani or croncha pant. I was saying you kuno near dinner break. Yes, to say. The one you're born than one you're there. On top of mobile. And your reality. Yes. Where your reality. Oh, do a biabasians in a wonkuna. Oh. They were offended because Jesus told them the truth. The truth. And there are certain people in life, when you tell them the truth, they will become offended. Yes. But no crano, they be a between contomposo. And to me, Canada, before some judge you OPATAFUOR, before some judge you. And I'm a judge, sorry, baby, Wahana. I just said, you are no moon, who could shame me. Yes. No, me who dear tear, and sana dear me person me can be a my idea. Maka. Na dear me come mubi. Dear my fam fabi. Dear me facing face bitter. I yet dying now to be to me, judge me. Only that right. And now, Numbers chapter 12. Ewurade ti bi di Moses sister payini Miriam and ne bra payini Aaron. Moses yere te ho. And odifuo mu a watu ni nan aba Ethiopia Kush fo asase so. Abefa oba tuntum ene ne twempena. One ne twempena so one na nsi ho. And odifuo ne sade na ba eye Israel asase so. Now so lucky okọ enkuchire ba akukọ da oba no ho. Obeturu hɔ ne na sɔre atamu adu enti atale ɔde kɔ mpena twen no waaworo na ɔde wura asɔ dem ɔkɔyɛ service Moses ɛna Miriam ni Aaron ekoko pae sɛ enti saa onipa ya ne ho nti saa onipa ya ogina hɔ enti ɔno nko ani sɔfo a Israel nyankopɔ betimi ayi so na bro mo Aaron ne ɔno Miriam ne wɔ hɔ sɛ ɔmo kasa na Awurade ate. No, rather catch it home. Or see, Moses dear. Nipa who assassins one was a deep war, a Yaniswadi room. But Moses dear, one of them fear my gentleman in the yes. Now, okay, can't cross so how. Was not day. No, Moses, here in a man can be answered. Satamana no Titi Moses, and one to carry answered. Or confirm Panadia, you are judging him. Son of Yasitio. Indeed, you only pan in Namuno, and you pan shine and come out da. Who take action about Wawa, then they will attack the actions. Yes. Senior. Power. Obi, Obabi ni Bemati. I'm telling you, say, Ebia, we are Bema. Sankanyami ya Waba, and I only saw Bema no Kotana, you can count him in 2 days. And so, when Timin can answer, and why you dean or no. No, tina baby no kasa eye amini mintimi biemu a obaka kyerɛ sɛ oba we kohini ba oni suban we ye say na me pacho de o famu no wakɔtena mu bi de o komu no ebi na Awurade kɛse Miriam no wɔsi wa be pacho me de be kyɛ no ɛso gye sɛ me mane ye kwata for 7 days. So Kenkai Numbers chapter 12 what say verse 1 na Miriam ni Aaron kasatia Moses o kasatia Moses say o ware kus ni ba o kofa kus ni ba ware no frise na ware kus ni ba bi na wo kan say Moses nkuna Awurade nam asa sa ware no ahwe abakase ya no aye no wade na ye mpena ye wo mpena ware ho ne ye ware ya tu oba ni tirin sa ya ho ade na mpena ware ni bi no eti aye o ngwanwa say Odifuo pa o shankom wotimi pai epukokom so oge e wase ho enye news senior enye news o enye news enti wo sia mo ba bia ya enye news yes you ani to twene na enye dey enye news news so I will tell you the reality baby omo sia mo sisi no ma you offended ko nyame difuo de samre upede wa opede asa enti me to me ni adwene me fie ho no me da ho na ye yanka me na ho bonse me urate yes pomuye what see
Tiasio. Yes. One Tiasieta. I tip by Jimba not to move to. Twas na yanso na won kasa na urade te no berima Mose de na berima Mose de na wodwo pi sine nipa wa wasase nyina na odwo pi sine nipa wa ye de ya wasase ne so wasase so nyina na ye de no kofa mpana BBC. Yes. Ebi na Abigail eye ni kunu na ba Abigail kunu na ba adwini se ebi ni tiri osori a enyoma hunu no odi akire Abigail na be bresa no odi emmoa kwa didi ni ade one day David ekoto se abo jata achi na ba emmoa no oyi omo ene wo pam jata no e ma ammoa no koye na Mose ti ho na komo de no because David ti won na komo de no anu okọ na ba ho na ba so yo bi anu ayi odefo owo sika owo nwan enantwie ne emmoa de bebrebe emmo untimi ayuo ne atokọ no okọ no wo so ma na duane ni na ba se wabodam onyankopon no ofre wo no untimi mu aduane ni eti wo hu David ni papa no and Abigail ye fast ekosuye egu David nase se on fanche ni kunu na ba na ni kunu na ba de nyansa se woni bi Benini trim. and Abigail na akoti wo dwanyini ba ko no kun no ene wo hu no ho no de ye aduane ene wo de koma David okutu say o de aduane si hu a o dan na ti o kọ no na Abigail to soso David any boss one something must happen. Yes. Hello. Brother. Or shall be guess no fan wondering. Yes. No ye bone it mu possible be kun Abigail kunu na ba. No trace cancel kokunu. Shall dwena Abigail na the two David tirim. O kwa no okrobu kotoke. Se matise o plan is se nke na tia na ma plan se me kun na ba. Na mumu ba akwakobo Abigail mane say ukunu na David si obekunu no ana Abigail na koye koka kire David say miura akwa we de ukunu a osefata se ukunu because wajimi but men twese kan na mfa nkunu nya sa onyankopon bebusa ne moja ayedai afiri ho enti de openi adenti na wo angels bebrebe abofo bebrebe na wo soma angel ni bi nkokunu Obama the man akwanchere. Yes. And David said, good. Information is good. Yes. And David die here. David die here. David die here. And 1 year fasting 9 days. And that also 10. Na ba sole ya no bushi ye timwa. Na David radimedasi. Yes. Wakuwa we. And what toye and what go far Abigail. A far Abigail. No didn't call ye. All corner a crumb who oba or to no safan can't call ye. David. Real stories in the Bible. Yes. I feel you know this is a condition be more answer. And son of what me have a candy or me pania then. Because before some boo or baby at 10, my judge bear mebino. I just said you were no moon. Who think can Kobe Muan son? Now Kobe Mudaus who will be at 10. Obia Braba or Bonu Budu 1 Who so to the any panic common when you're day. Who Kobe Muta? Oba now your teenager, my muscle pen, who is no was in ye. Or to one is Sankano was scout audition one company. Uncle. Indeed, sometimes if you are judging somebody and judging within the actions, no, but what led to such actions? At the end of a mass, I didn't see. Bamba intimate, I say, and I just say, Yankupon, a cancer, and pentem water. Yes, next person. Hello. Hi. Young problem, no. A Christopher problem, no. You're too judgmental. Yes. Obi timiti born in a fair track of Penya Mitchell.
Now what judge the morning and so say when Yamia settle case long time ago. What's so I know now cook pie. Hello. Sometimes and to be a warning in Solomon say, hey, once you swan cassa over candy a young day. Young cat now need your problem. Senior. Yes. OPATAFUOR. That was and I think bare 3 weeks in it. Now me can't say me. Shakwana who send a boss ebe in a dia and your man or so the J price for front. And your musuo. And your criminal. Yes, you only mean I'll be in because me, Papa Yajman, I'm a share. Papa Yimedi. Because you are me from an uncle die. And your man is meant to be real in your money. And yes, I tell you, your mamma and me be better to so. Now my teachers sound fast. So I may call them some of their copy BBI a day. Way a yansa and a mona my day. But 2 owners would in 10 hours of criminal. Yes. And the air bonimo nipano. Eh, Papa Merati. The air papa a monipana, a bonima wire. Erati. Senior. Dear. Papa Patricia show said I need a Mayati Wasam. If I talk kind Roman 1420 now, say Adrianity and say when Uncle Pojuma. I didn't know what today, and a bonima when you pass it with the 2 centi, and pass some with us Adrian Bank was seminar or I will be argumentative say sexual intercourse. No. Aduane men se onyankopon adwuma. Osofo ho kire no. Otu nani ento obi anim. Na wakai se me wasore ba bia wo sika kakra. Na mafafo. Hello. Mama, praise the Lord. Hallelujah. Me who says spirit be atu afa odanachi. Sir. Just say wo send sika na me de ya kwankire bi ma ho. Ni nyina ya criminal. Yes. Aduane the audio Yankupon di a yeno. A yadepa. It comes in diverse form. And yoma baby. Adriane. Adia bia. Okranunya. Bia entrenfo. Nenya ni debiano. And Adriane. Adriane bia ya physical adia ni pedriani nya. Na ayane dia ya. Ayane den. Yes. Sexual activities is part of it. Aduane oni pedi a part of it. Yes. Kasa enkomo kra woni oni pedi e aduane e okra na aduane e odi enkomo. Eti sa ukotena ba bi ni obi conspire against obi e ka obi ho asem a onyame adwuma nti u ka obi ho asem asusu ka aho ya obese no. Ti ade bia body ni e benefit ne go against the soul no bia no. Yes. Otwatale foforo sha aduane. Because sabi in previous untimi forward de janya den enante. Yes sir. The idea bia with the dubious means bia benya bia no na nya kwampa no wa fa de ensese yefa. Yes. What you say? Yes, Papa bisu a question wa ha. Sofu bi wo Ghana ha omo ye ni program na bi amo nya bi hwe de mo hwe bi mi monidi o se ne sofu ketwa akofa empena ene opamo no ebo no didi na temgu nanim ase wo dom nanim se na ono so ne abruchirefo ma bi ba ko bi so twempena na yo de nyame beye o mu an o se we jai woman na woman se hwe mo ja me ka se wanu kokotwe oni ni kikiri o mka ya anka ana woman ba out be leaky information ni sex videos ni ade nyina
the buy no come other media house be no the bombarded software and the ministry are sinking. Hello. Hi. Now, the na software ni jina puppet in so a preaching in a real. No. Because you practice what you what? Preach. Yes. The whole country will be so quiet. I was also here. We be. We are the same thing. But who will be a corner there now? The one who enjoy a corner there. Yes, is here. And on the PR and Solomon be who some way. And how you want your church members to see you, know, sell yourself out to them. Yes. And they will understand you. And the PS ano. Na you obi anwa say nyanya papa na gina hanom a ye pon kra na wo chia obansa otimi fro di kan hwu ati be 10 Ono. And say pa to no we are ewiase hu ewiase hu ewiase hu ewiase hu. And which means they are no to no enforce onto the church members nyina no na it was nothing even closer to what we call truth. Or pretending. Ebi na asofo ni bi eba Ghana ha sikaya bone yehu ye no masisi mansions to cars and now so omuntimi ntwi cars otena car ni mu ana anu asore ne so adentia wo sikaya bone ye nyina ye ntungu yate ase yato agu awafa akire nwa akosesa anu ama ye yaba asesa omba mu ani ageda Dabida. Now, I me preaching reality. Chino say, sister, bra, Senior. but mote, but I know radin thing. Israel. Ishra, Otisa me da Lamborghini mu abeyo nwanwa. Dabida. And young nwanwa because with him say we dear. They be our nasama oka, or simple bra. And one can. Senior. Papa Israel. And I will tell you the truth. Yes. I will tell you the truth. Me preaching reality. Adia bi anya no kura bia entimin tom chechere maso. Sir. No call for no. Senior. Aya na ya adwene ye say nyamesom no gina ne ma mienu. Ene say ye tontom awurade, ye sori awurade oboa. Dabida. Nyamesom no eno ni wabrabo practical life. Yes. Enti I was say be kire o secret wabrabom na hunu se do be sia ye den. Awura awurade wa pie. Yes. Senior. You will never understand certain things. No, maybe I want to ask you that. Want to ask you that. Tina Yesu. One in a swing for any namina who will be a journey. Will be a said will be a city. To create circles on quantity. First circle, second circle, third circle. Should we was here? Or do third circle and one for be out. No train or Baba Coupen would do that third circle. Mary Magdalene. And someone used to carry to Mary Magdalene. One can be until Peter. Yes. Secret Yesu. Editor Mary Magdalene. One can be until the baby was as we should die. And the correct. I didn't hear. San Crofona ne di Yesu etini nyina. No mu nyina obi anya mature. Mata say na na adwene nye. Aduane. Esikan woni mu. Yes. Wo duru baabi a mata ye oba wa ware nanso so wonim kunu ye. Baabi a Yesu hia aduane kora na odi mutu aba. Aba. Aso makasa me aduane. But Mary dear, no I am matured. Adentina Yesu ekobe poso ekobo mpaya no mfa suafo ni nyina nkoso no ayimu me ensape adentia senka adana omukọ sa abepo no so no ai Moses ani Elia pie ye no anka Judas ko bi anka asembesi Asembeba enti wo de tie no enti inner circles no o close ba bia and o hwe wo mo ye mature oduru pempensuo bi no hu se Peter ankasa Peter koran say na adwiri mu oha na otwe Mary no ja Peter ho eti debiano Mary na ben eturu mire bi no osisi Martha nya aduane ma no e Martha nso natale emu nsi e Mary wona no aduane ma Yesu wona
Yesu bibia. The only oba Bible mo who Yesu adeja. And so one could never be ankada. And it's how oba no. Senior. Bible say, Abra you born as send you no wu ye no. Joseph Arimathea ni Nicodemus. Ekosrem payinfo no mkoji Yesu amu no meboa. Correct. And na hwan ne ko siesie ne ho. Mary. When you go dware no. Yes. When you dware no. No dware Yesu into one page ade na pepa se. Exactly. Senior. O ka se abrabo no ye metiabo nsam so metiabo. Hwe. What are you saying? What are you talking about? Yes. The only woman who Yesu nakedness and it's how oba. Yes. Yesu nyane ye. Nipa odinka who the first the same oba no. One was standing it in common first. Busa sebi no mienu di asam na Yesu ka kire sa oba no. Yesu ewu ko ye kire. Omo di Yesu ati nyina ahwe ase. Obi enu a wan firi nyame achi. Eka Peter eni kakra bi. Last week Peter edwane ko. Nanso so na Mary de. Oda so ya sempa kadwuma no wan hwe hoda. Edie no onya ya ono de. Wan to ho. Senior. Ntimono mususa. Yes. Bi am kase mususa. Mo nyina na be 1645. Kabe 400 years ago na musa munya yase. Senior. Bounce. Hello. Hi. Enti ye wo ensam ni bi ho a asofo ne to mamo omo pompe mamo but entie bi eto kra mu a be di kra ayi enya hwini be ka se enya kwa asam no ka no on preach reality. How can you force righteousness onto a poor man? No. It is impossible. No poor man can live a righteous life. Yes. Senior. How? I'm telling you the truth. No poor man can live a righteous life. But is that not what these pastors are propagating out there? No, no more. And you know what I'm saying? Barbara Yes. Lazarus. One catch us Lazarus, the name Kura to Tuno. One catch on the Kuru to a pa. There be. Bema be anyone who children will be to your Barbara Tene. Yes. I didn't hear. Because Obia, who children will Niscabiano, we are confused. Yes. Obio, you're confused with Abrabombias and Adrian and Tanta. Bible says, only Panadrian and Tanta be a who know that the animal yam da. Yes. And there's a problem. Jesus. Was it me once around a crown would sign at the mouth dear? We don't pay. It is a crown sign and was running to me, my man, your crown signer. We are determined to be your completed that. Yes. John 21. I'm sure dear. Obeka say ha. So obi backslide every nyamenasia a righteousness. Say nya tene ni abrabo. Na busa say e de na ma Peter sorry ya so ni nyame achi biem. Eyo hia. O kire hia. E de na ma Paul ja nyame dwuma ho. E ko ye ayi ase chairman. Bible say na Paul e body ya. Tent. Ono na obi be bon san o now say sofu afre de wabraba ko ye say. Yo na adu asa o half aso fam me. Ensu oto so form ayedin. Ayedin. O ma me tin say unua ba o ma me da form. Da form. Eja. Once na ni hwe kro ye dey. Oposan nsem. Sa o kasa tenten o bon san 2050. 15 5. O ba ya ye keka ensase ye kro ensem. Kan it is can. Poly. 500,000. Can 50 cities no say swada 500,000. Oh yeah, no asa ka de atato and na mi dwano say e ka bia ba ma na so nya dey na wo ba ya wa be bon 50 ade dokro ni bot no say ka be ba Senior. OPATAFUOR. Hello. Hi. E ka be ba na ka ma E ka be ba pa. Enti me abrabo na ya bon e ho afutuo na me de mamu de bia. Yes. On some day. De bia me kire o se ne
Ebeya said ye a two obi or Bible, a two or also bet me who said obey a crown who now what me appear. Yes. Been a two a Peter TNA. Peter Bible say ora yesu say Peter messi me down also. Wuna messi me down also. Na sama do apon nya den. Obi ni a wodi di fie beta no. Na de wodi ni dimpo ohia apam na fidi na ti. To aso. Yenum achiri no. Weinum achi no. Yesu yi ne ho kire na suafo no biu. Oyi ne ho ayeden. Ekire na suafo no biu. Tibira po ho. Asade oyi ne ho kire yi ne. Na Simon Petro. Simon na mo ye friend Petro Peter no. Ne Thomas wo friend no ata. Thomas ne friend ata no. Ne Nathaniel wo free Cana e wo Galilee. Nathaniel of Anat so ka ho. Ne Zebedeo ma ne suafo. Zebedeo ma so no mo ye mienu. No omo so wo ho. Omo any James and another James Yakubu mienu omo ye Zebedeo ma. Yo James the just and yo James the righteous. Sankrofo mienu e ka ho a omo ye 6. And asuani baako a Yesu dono. Enye Peter na Yesu dono na Yesu ondo Peter. Ye wode no dono ho. To aswe. Simon Petro say one say. Merekopo. Oya dai. Merekopo. Tieri o na Yesu awu ati ene oyi ne ho adidi kire Peter. Na me busa abra Yesu ka kire Peter se won kan kode ye ho dono. Oyi fish ni wi o ka kire se obeye ne de ya. I'll make you fishers of what? Men. So from that day, o trafish idwuma ya den. Efiri nsam no odi evangelical power e de man se ko kan yi nyame akra de ma nyame. Eso won say ahokyere nti Peter se wo say ye den. Okọ back ko ye business masa o preach ye no ahunu so. So. It is a me be gina na me ka kira wo say. Don't pray for God to bless you. I'm telling you say in this end time you can't survive. Yes. You cannot. Awesome. The reason why you can't survive is because once you are poor, you have automatically lost your source of peace. Peace. Unya sundie wa brabomu da. Wa ware a iri ma wasundie, uma mu wasundie, ufiefo mu wasundie. Unie nitie wa brabom. Na obi onie nitie obetimi asum nyame. Bible say, "Ade be na si ansa na odifo ahyenkom." This way day. Na me nidi me and comes and kura me hunka. But odifo didi me ya. Oh, odifo Samuel ya di bu Bible me na say yes. Onyame nsa wo so ampa. Yes. Bible said na so ene na downfo. Ene omo papa dwan yeraye. Na omo so omo kwa kwohwehwe. Ene obusan se na oni ba bia no so minimo odifo bi wo Rama. The friend Samuel. Bible so omo koduro na odifo Samuel gina ho oba afode. And as I'm not telling me, it's not home on your shade. Somewhere show when we say no, you no on the open for the and now so can't say, I mean, you be cacram fan to no, ye bear 56 or the 2 are real one somewhere that would the 2 million that can be at. Yes, I can't see her. And Radisson can't also you D4. I go way past or a criminal or whether a D4. That's why for the into I suffer by force. Yes. O say there be unsanya sofun kwa ma hu sa usa be de hina ka ho. Yes. Aka sa obo afodi an ke ntimi nya sofun sa anya wo yin ka ho. Senior. Enti OPATAFUOR, I am a type who preaches reality. Yes. Timin sabon uso a untimi nje. Entina enkwala mama sole e yenkokorafo omo na ni afie. Omo ti wiase omo na omo fa wiase ehunu de wiase sitie. Yes. Na brante de obeda age asebi. David. Ade so wadi tintirintirinti. Ani tintin atwa the Bible ne tare ne okrokifo tina ne nani so ayeden. And I who said there be Bible ma me say hwemu yie. Na sisi ha ne de o ye young guys here wo hey. Omani abri enyamdwuma say omo na Holy Ghost fire. Pay. Peter tane na ona obetimi agina ho. Yes. Obi a ohu Yesu physical tia Yesu nsam, oni Yesu tenase, oni Yesu didi, oni Yesu bonko won kura wa dwane na wa wuhia Yesu da. Obey that. Una obegina ho. The only thing that will keep you connected to Christ is when you have it here.
Yes. Pocket. Yes, who's our question? So for you, Michelle. Amen. My question was say, the act of worship. Say the partner say a sorry nyame a meditate. Ubet me a sorry nyame for 1 month. Now umpire me uncle between sumana. For 1 month, every time be a worship. You always worship God. The kasi nyamano. Now umpire. It is accepted. You can even do it with that of your entire life. How a person would sumunya me be a wow sem. Media memory umpire. But meton to me already. I accepted. The person who piano is accepted. Say ni wonyankopon asem emwabura na say wonyame asem nko ade a wonyame ni woni problem. So senior. Yes. Yes, sir, there. The question is me see no videos no bim na wo ka say before say and as Martino one say before say ubenyan kwaje just say yesre dey e ma ana mahunu tresem no so ba aka say ansa na obi biara obebo awurade din no obeje ne nkwa ana mi din so no wasa ma ya tia say unyankopon din obi anim Yesu Kristo din so obi anim nti Yesu su be kan say obi anim agya no ana so obi anim ono wo ba no nti yebeye dai na din be na yebetumi aba a ebe ma yesa nkwaje no ho na kire madwen kakra. Amen. Amen. Ede na ode ma wo. Ede na edi be na ode ma wo. Media be boy Yesu din. Say yen sebe mfa ma wo abrabom di a ene wo age wo nkwan. Ne nam say ye best ready ama untinu. Na Yesu na aka kire o say meti hwan sani fa so. Ajano. Ah, oye dai. Edimo. Na tese wono ansra ma wa. Ubetimi anyu oje ye. Debi. Tiyani yo. Yes. Ose mi Yesu. Meti ejani sani fa so. Yes. And odi my wo. Enti di obo Yesu din no. Wote ne nsani fa so. Papa ne di wote ho meti se ni papa ni. Jacob tumfuo ni meti ne nsani fa so. Di obo mi din so opem wa no na masere di ama no papa nanim. Which means ye di ma. Ye di ma. Enti one obetimi di ne person. Media based on my personal deeds, my righteousness, and everything that I've rendered into the kingdom of God, my services into me, Pinos obeying wine chain. I just want I'm wine. Yes, Christ so. Syria. OPATAFUOR. So obeying wine chain. Not just when I'm Jesus. Let us have a quackos ready amount. Me, yes, na quackos ready amount. Yes. To be catch us, obedient to me, direct access to heaven. This one, I'm moving so indeed. And a crowd of my catcher, I mean, 2 foot room. And the custom. Correct. Yes, I brand TBC or question. Now, a question. Okay, yeah, but I'm honey and pong. Famedasi, a radisha. Amen. The patrol, whatever my question, Ejina, Tinene. I say, it has a Tinene. Ese ejina mransem du na anopa me pese me busa se odaroma ye kase tenene ya nyankopon anim ankasa no eden ne nyankopon frɛ ne tenene obie ni ho obetimi a kyerɛ de ntia ye tenene obie ni ho me free ye nyamedwuma be pem sa amere minima de ye frɛ ne tenene because ede na ye sofi kika OPATAFUOR say so for you catch us when you tene you be oboa. You be chere wade. Yes. Onyankopon won samienu baako nie. Yes. Na ne nsa no ebia wade a eye. Obi be ka kire o se tene yo ne se. Udi mransam du no so a. E kire se o ye de ya. Wotene. Oboa. Dear me show Yankupon to me who yan say. Eye Jacob tumfuo no na basa e tosua na basa no na hohoro ho e ma wo ye otene ni. Yes. Senior. Eti ma yan hwe ade bi e wo Bible mu. Yes. Now, Bible say onu Ewurade say o kan Jacob tene ne ho de yen.
Entam Jacob tinini untam. Abrabo ben na Jacob who ba or no a qualifier so ye tinini. Because who Jacob now one pena usa wa yirinum bielu as I want pena I want pena and pram penachi. Sakwa we tinini be pa no oba. Bible say or can Jacob tinini untam. Yes, Abraham. Or say Abraham or Jehoidi. Onyankopon di ni ehu ni so we ni pade ya tinini on the odi awurade di keke Genesis 25 ne mpena kobe 8 ne ma kobe 25 tinini yo be no ene say oba bi ti ha bema bi ti ha na owo mpena so fo be ka kire ni said de wo ye no eyemusuo meboa obeka enokre beka kire no betu no sen enya de pa Ubeko bonsam tem. Ubeka. Every say, enye teneni abrabo. Yes. Na di abrabo na Abraham oba. Omo di no omo ye niam ye bi omo di omo so omo ya teneni fo. Ba ye die ye nye die ya. Ye nya teneni. Enti wo teneni yo no o judge ne say. Enti bi hunu say. So nipa jai ensanom. Krono kunsun empapamu nipa ho nsenkeka adwamamo die bay e ma ne nya nipa tene ni da sir unim de ntia amenkira wadie bi ko antoa nsuo nyama nsuo isu ko busa abosomfo no omo ho no se sa nsuo tumi no omo som no sa nsuo tumi no obema okwan amo akoka obi wasem ko obekum nti say you say we jan konkonsa now ye dipatri ni dia wo dada okra because obusum bi wo ha wo yesuma mbrafo wo kom no na wo som no udi na dura untimi nka wo bi hu de ya asem enti ono so te ensuo ni so ho no a won ka obi hu asem no nti yenka so so ye tene ni ana da bi afi mu yanwini yie senior me ka bibi gu asum de yes nemo adia Abraham wa eruntini bibia ti oye ni patrini Bible say na Noah ye ni patrini ni na otene e wa ade nyinam akwa we ya amoso otene wana eti Israel mamu anu oboro che Noah obi oni ho akwa yi boro enso still yes otene ti abenka Job Bible say okay in Job chapter 2 verse 3 ekwana Job chapter 2 verse 1 down was woni pa bie ni wa Israel mam eastern part and what ni change Job da yes Job klo ya so so nim de na ha Job pa Job no pe party the bia say ya bo ya no muntie obrafo na o tina ho papa pay mu no oyi keche eni na Job pe enti Bible say the bia Job ye party e friend ntofo mo beto nom enti akwa we die na no ya no wotene Bible say na David tie otene wo ho yanim otene to the stand say yetimi ka say David ba Yesu Yesu kura ne papa ene wanya David kura ya no onim pra me no ya we yanim adentina na David die oye ye nioma ya ye bi but ye de ne ye boni ba David ye de o se nya de ya enya boni senior we no be sira papa de ya yeah. Good. Before so betimi aye oni patene ni no. I just say nyame honhom no nanam. Yes. No. Yeah. Say nyame honhom no nanam a. Obuade obeye bia enye tene ne ma urade da. Enokre. Say nyame honhom no nam de a. Ade bia wo ye bia eye tene ne yo. Ti no say mo tene ne yo no eye ntoma agode ya. Fi E wo no awurade ani. Awurade anim. Ti dia mumu hu ni sabone no no awurade won hu. Ene de ye hu ni say papa no nso onye den. O hu ni sa. Eti tene ne yo. E yo no Israel nyankopon ene mu obi safata. Yes. Eti mi ka say awurade amama ye den. Ma sebi. But wo de abrabo bie ni ho a wo betimi abo a ebe so awurade ani. Let me tell you something. Your friend be the karmic law, the natural law of justice.
If you sow evilness, you reap evilness. Yes. Utia boni obetade ya. Boni. Utia papa obede. Which papa? Utia boni. Enunti na ye che sa mransam dunu na nyatene ne uyonti. Mransam dunu say, "Diwu na ne we jade ya." Eni. Uti we wan diwu maami ni. Na wo maami kese wo edome wo bo odua ediwachi. Eno emedi machi. When you papa ni no odome wa ediwachi emedi machi. Ukofo obi yire no otete otwitwa ase kan ya me ye ntwitwa me bi. Senior. Uko wia obi ade na ade na wia ya ne ya buku a me mewu bi. And the reason why God made such law constitution is say ye ne yen ho ye nuanom ma ye nuanom mema ye nkunu ne yen yene no ebetimi atena fie die ya asundwem enunti ana oye sa amra no na se obi ti asase we so say odi mransam du ne eso enti wo ye tini ni obetimi akọ heavy oboa mama last biblical reference Yesu na nam no ka nyame so okoto sikani bi no okata so owura ahini na wabọ ho kwan dawura ababo na wose ye dai e wo hen no se ahini no e masa de odi wani behunu asinye ni wo mumu e wo he ho kwan ba so wose me fat kwan ba so no makobi wose o kai de Moses e ka kire mu wose mransam du na wose yan wose wo se wo ye Yesu nti hwamimu ne hunu se mransam du na mu de hin na mafom me di muradam pre no me tua me ntoto so odudu me ye de me ye bia Yesu hwe ni din wose ye no kwere se ye na nkana sa sikani no owo mpena nka Yesu be ka tren se wo mpena yes etiko ne ko ja wo mpena no but wo hwe mu no ne sikani ne yiri ye ba ko odo ne yiri odi ne yiri ni ohwe ne yiri ohwe ne ma owo adwumayefo ne mom na de ba ko pe Yesu hwe ne din wo so no kore wodi mransem du no so nanso wunya heaven koda yes adeti no odi su no wan ka so be ko heaven because so wodi mransem du no so dia na nka wo di patene ni na heaven ebebo oni patene ni David obi otene bia benya heaven akọ adeti no sikani ni di mransem du no so enso wanya heaven akọ Yesu hwe ni so se aka wa de ya ba ko eno ne de ton dia wo ton go and sell it ton na fa koya de ya koya adoye ma de yi ehiafo ni wasa ba bebusa ho se na hie ni na me tom de me wo e de akoma no already onu ompe heaven ni bia kwa na because me tom me de no a meja bibia ho me ko hefa na wo a ho kire wo me de brewa de me wo no sa be ba wo na so sa hunya de aba ho be ko heaven yes na Yesu tie no person what tell say masa go and sow seed bar for there yes bar for there and you man urade di bi asira wo no yi bi fa ya doye na mie kwan ma wo yes enti mransam du no obi ti asase we so obi ho yesofo oni mpna onka obi ho asam onye kusukusu onye papam ba sa sofo we wudi na ti a ekombedi wo community mu odin eno sa na ade ba ko na aka dinti atiri mo odin ho no e ma na nya tene ni da obekọ nsam dwam yes utiri mo odin ni pasu a hu ni mobo papa one senior obi ni afi wati ase nana o last one enko amen the question here me na answer na me question dey now can brony can be or say every poor person a poor myself potential criminal okay di sanity ohiani bia ultimatum na hiawa obi a pa bibia enye wakra o de besusu sia akwa wo tena fia na nsen ifi ankoko tayere na mantemu ha se akoko ba yera yebusa hwan akroma enso bia na akoko ba na wu adan fa enfikire ho enti bi wa me question so no na no umae wo ye nchechire bi mai wo kire se otu ya bi tumfo no wa ye ne nsasu be nwotwe a na edu bi wo ho otimi suma mo mko kodi dwuma no na bi gina saa de nso busa question no o se ye nsum awura no ben ye nya honini ebi ye nya bibi se onipa na onyame nsasu ensum no ade no no kro ya no a o kan sa asem
panyin sɛ kyirikoko a nyanyima na ɔno a korɔ no ayɛ saa deɛ ni bi wɔde daadan Amen. Amen. Ɔsi wo ɔkasa me. Wo na menye ne seso wankasa me nye me seso. Ɔsi menye ne seso bia wasase so mfa ahonini. Na mpacha ɔmo sampanyimfo na yɛka ɔmo sɛ ɔmo yɛ ahonini. Dabi. Ɔmo yɛ ahohom. Yes. Onye honini. Onye honini. Ɔsi wo na ma ba wo ne de wo ni right enti menye. Me dia me pɛ me report to obi adia me pɛ na me ye. Yes. Say ye no ka say me awurade me nya me hu 22 and 33 emfa dia enka question we ke be yire no pampe. But o say me dia me de me ho me report to asase so to obi a. Na mom wo wo de o report to mame. Say be ye ne to me bi e me dada wo say ono ne minti no. Enye honini bia emfa. But me dear, yes. Me pay. OPATAFUOR. Yes. Imagine Emina Hakra. If you say no, Usani ma only Israel for between Sadidi. By common anyone moving a buy. So no deceive Israel for no. On this Muamba, what would be a bit on Sawa? On this who said Papa says I will be trying to picture Kurana, who Utun for Yerano, the picture in Senor. Nay, I don't know who said you on one. We are just and watch this and then you good. I am mean I met me a caught tap with the golden temple of wisdom. And then was him Mumu Yes. Wisdom. Mumu Pidia, yet your mom said, Mumu, Yankupa, in here with the air. And Tassam and Kayano. Yet your mom Casababum, and to obey no betty and Casababum or the Mahom. Yes. Mua Momote Hana 1 year 2 minutes. And the Mahura Hini in Tassam say, San and you know. Yes. And to Makande Casababu. Senior, full of wisdom. Papa one. Papa Mati. The general. Yedi ho tosu mienu. Adan ne an ye ka. David tumfo, Jacob tumfo. Na Jacob no so ni papa Abraham wo ho. Na yamfo no mumu a mon mrani se Abraham tumfo, ne se Jacob tumfo. Sa de no, ehun so ye me na. Okay. Asasi we ya yetesu yi enya Abraham dia. Sir. Asasi we nye Jacob dia, enye David dia, enye Isaac dia. Asasi we ya yetesu sisi amene ukasa Jacob dia. Wona to atuaka. Yes. Eti uti asasi we so ono ni Nyankopon di na bebo adentia. Adenti na yamfa Abraham so anchichi Israel busuakuo dumienu. Adan yamfa Isaac so. Efiri se omo asene mu ma no ntimi nto asase ne mu. Se na omo asene mu ma no betimi ato asase mu akyekyere dia. Enka omo ne efre omo. Na mom na Jacob on the woo Israel busuakuo dumienu. Yes. Enti wono ne tumienu na yi otumfo no. Yes. Otumfo na ama ne sa akonya no. Jesus. OPATAFUOR. Mami tire wade bi. Yes. Sa nioma we na mo nte ase no. Obi a wasase so obi a so okura Israel Nyankopon tumi bia no. Ye won kitahudi a woni nyame wo. Ye nyina ye nya pe o. Sir. Wo hwe Moses a Bible said na Moses no ye PA. Or your personal assistance of God. Yes. I was assist. It was my young yami preoccupy and yet sa way upi. Uniwa upi etimi take decisions on your behalf. Yes. When him say secretary uni upi e wonu ebu how yiri nim. Etimi until date. Eye Moses nkwa na betimi a kire ne oma urade wo obi antimi nkire da. Yes. Adentia. And until Moses, how many times? Oh, what for Moses was walk funny 6 times. I didn't know when to me and fan. Or Kobe and Wapam call me a member. Or Kobe and Wako. Yes. Moses is an assassin so chair. A true maybe Nanyami humete because Nanyami are revealing the secret at your mom Moses. And then Oku Moses and then ye. And then what data Moses catching and said, Ni 2 minutes Kurano, Ombrano for being cano. Yes. And what did call a boy in town a coachano to to train home? It to date. Baby, a woo yano. Obia who baby Moses we. As Moses go da serpent, bo Nimika see any moon or toy. I didn't know who told.
Adetia. And they mean secret. Senior. I feel what he has here. Yes. Eti, the personal assistant. Share Abraham. Abraham no yo nyankopon adamfo. No onyan assistant. Yes. Eti na Abraham sere nyame bibi. O say, me madamfo no. Madamfo ni papa we. O sere me bibi am so de nya abotre. Meboa. Oh, so Jimmy di osia meboa. Wadamfo de opa na oboa no pa wonya dey. Omua no, but one person na bambebu nti we anu wa hye nkuna yin sa. Enti na Abraham mo hye na kyeye no. Na damfo ni nyame. Enti Bible say, "Oko say Sodom and Gomorrah no nyame be say ho, ene one ne twentwene ho ana." Ene obusa Abraham say, "Abraham we, Sodom and Gomorrah kuro mi ko hye na Abraham say, "Oh, eja, eni patutu we nyina. O ko hye wo mo." No si, "Onji wo mo no si, ani onko okokuro no okokan nipa say, no nya atrenefo dodo say ya ono. Obejai. Eti na damfo no. Eti say asem bi kire wo so no wadamfo ne waba. Na oni mi be bobo ho. Na damfo no. Ezekiel there. Onye nyame adamfo esu no edifo. No ye nyame security oye watchman. Eti na urade frɛ Ezekiel no ka tire ne say, wo dia me de wasi Israel fie so wemfo wo. Enam say wo ye watchman nti watchman ye ma watchman aduane papa di. Eti no ka tire Ezekiel so won ko di toilet. Nyame force no mani di toilet. Yes. Ezekiel di toilet ni nyina no osu. First one, also onko on mine no baby on public toilet won onko tete sa toilet ni. Minko to koto si nkyena mo da. Ana o say o kansa na Ezekiel ra ho. Ana o call Awurade ho ko ka kire se owura. Efiri me mo frase sa aduane we mi bi ta. Ni bi da. Na asemi nkodi. Awurade hwe da ne mudi no he. The way Ezekiel ho meti no osu na. No o say ye wasesem ama no. Onjai nipa janan no. No onkonko for nantwie janan. Twie de. Eti okoko for nantwie toilet. Ana o ma ne di ebrosam kakra frae. No ye ne se atwemo. And odi ye for 40 days. Toilet for 40 days. Hello. Hi. Oh, obi ani na yonkofa. It's a honor now. You people don't get it. A true Jacob on Quadia. Said you can't tell Jacob. Shayong, the another Jacob is it a young coupon them? Or so dear my bow or henny on the yen or henny. Or you are henny or no young coupon. It's a bass as or best friend. Yes. Syria. Let me show Papa one. Upon or henny. A true David is soon dear. Or say David here, Betty, or Honor run in a moon pub was say. No, I didn't number one more David. David is Syrian and radical turns her, and then we mean ya. Yes. Yes. It's on young coupon near Bema. Any David. Tino Mudi, yes, Cotiano, see David by yes. Whom Syria. Yes. David by yes way. Whom me bobo. Called Ninian, or smooth the Oyeminia. And it's not David, young David the Ateno. Or didn't cross some ado, we or didn't cross some adona, or Muchin or Honum, or Tiamuna Messiah and Cocoinu at once. Na mimi nua ye IGP a police ni bi betime hu na me Debbie ukofo biem ha commander o ho emi nua no soldier ni be pa na betime hu na mu kumase a enti mi nua no onyankopon enti me buru enti na asase no okatire David se na ko a ofo David one ne nanta na David di no kore o se afa na akwapa no kwafo na beka ho no omoko eturu mire bi ehwa no promote David owie ya na obaya na asase so hene opumpuni osinam woni mabakan o promote no be ye abakan eso na Yesu wo ho nya Yesu na ye abakan eso wo se wo David wa be ye abakan one day David ya ye papa ewran se ma yi wo fira abakan se se wa be ye minua je me papa wa hwe. Yes. Syria bounce bomuye bom. Yes. Enti obia ne relationship Isaiah oyonyankopon akoa Jeremiah Bible say Jeremiah oyesomafo
Etina no mo bu Jeremia bebrebe ne Nyankopɔn mfa ho. Omtimi bu ne sa ne Nyame hwɛ ne sa onfa no. Na sɛ wo de yasoma ye bu ana ye dey. Okay, yeah. Yesu ɔse we de ɔyɛ me dɔ, ɔyɛ me ba. Me dɔ ba no. Wo don saka na wo de nsa ye dey. Akame. Enti obia any in a relationship. Now, wo hwɛ John the Baptist. Bible says John the Baptist de ɔyɛ kwambɔfoɔ. Obebo kwan to ho e de ma Messiah ne se wonye dey omra enti oye somafoɔ enti no ko misbehave o Yesu anim Yesu kese no odomi John the Baptist eti said ye meme makwala masoma makwala asa me pese me kokunsu but onko kunsu asase so nkosiesie suma mba bia me ba metena no makunsufoɔ nte ase se me ye dey me ba me koduru kunsu asase so a me baaya na makola no asa abegina manimu busa me say na wo na wo yese wo ba na ye hwe ofoforo ani eti wo mo ya bodwa na wo bebusa me say question ogumanimu ase na ogumanimu ase na Yesu curse John the Baptist ka tell say wo free na ko enka wo ni nipa wo fe Genesis to Revelation obi enu ha wetimi atene ne nsa abɔ mpaye e de ma Onyankopɔn da de obɔ mpaye first any Yohani Simoni John the Baptist or sim men sese obesane me dia ya empabani Onyankopɔn nyina so ne hyɛbrɛ yes eti won semfata why na wasase so osafata se onu timi bie na no bɔ mpaye edema Onyankopɔn Bible say enfitianse na asɛm no ni onyame na wona asɛm no be ye nyame asɛm no so ni Kristo ni ti Kristo oye nyame prekopa na onye nyame prekopa oye nyame prekopa eti wasane Yesu mpaboa ne kyerɛ sɛ wabɔ mpa ya ama no eti no ɔde ni nu nsuo no Yesu koto no eti obi a watimi abo mpa ye edi ama Yesu uye ni paketo a onye ni kap ka unye ni paketo a because adwuma wa ye ne so eso sansa buru no odi ye no no catching and say wo sa asem we ya wa ye nti menam atome efiri na kopim wiase awie ye ene so obi sachira na kura nanim onyam so se John the Baptist yes did no say ahini anim de wo swawom o yi okuma mpo no so se ne mebo a so se no enti ne papa we sachira ne o sachira ne o fa Yesu a nanim onyam so se John the Baptist yes Yako wie no. Matthew no was. Afi what you say? Eti obi a any relationship oni nyame wo. Wan te ase a obeye mistake. Yes. Obi wo ha nyame hyeda friend say nyame dwuma no mebre. Ti wo de obebre. Wo be bon pa ya abo nyame view da. Ba obi de o mo na nyame de ama no. Wo twe hu a won te ase. How are these people making it and we are not making it in life? David, dear pa, none way in a strong quan. Yankopon to be promoted in sa level. And only secret, you know, and only secret in a better than the secret about Kanchang. Hello, hi, yes, you heard David promotion. Psalm 89, verse 20. Next idea. Quite a Yankopon for us to promote David F. Kraka. Obia what the oil. And only has some of them. Yes, Psalm 89, verse 20. What say? Mahunu makua David. Tiene kasa o kan yo. Aha. Wasu wa hudi ya. Makua David. Eti hana David ya kwa. Wahuna kwa. David. Aha. Me de ngo kronkron masra no. Ye be promotu no de ngo fufuro bi ya kronkron asra David. Ono na me nsa be ma no atim. Afei enam sa me de ngo asra ni nti o sa me msa e ma ni tim. Na me basa nso ahye ne den. Na ma basa so ahye ne den. Otamfo bi wintumi nsisi no. Otamfo bi ntimi nsisi no. Abusuafo bi wintumi nhye ne so. Abusuafo bi ntimi nhye ne so. Na mebubu nanim ahunyehia. Na mabubu nanim ahunyehia fo. Wona wotane no. Omo a otan David no be de ya. Obo Ono awurade se obi tan Yesu David a obesi ababu bo wo mo. Onyankopon ototo twede. Aya nwosra ketwa. Yes. Tuaso. Na menukredie ne madoye ne no betena. Menukredie ne madoye ne betena. Na midimu na obema na ban so. Wote, ni dimu which means papa your friend Charles Ousu
owusu na ye ne same name because na ne papa de ye den e de to no eti se me so ye fra me Charles owusu a ye two options ada say we ne ba ne me anasa me de ye no me nua no Yes. because madam for no a me ntimi ne mba two name David. me ye adwuma wɔ ne fie me ye the security me ye house helper me ntimi ne nya edi miero Charles owusu ne ba me di mu pe kan hu ne say ida say ne ba ne me anasa me nua no afi yen kanko ni din mu enti David si say yen frɛ ni David biem ni din mu Nyankopɔn din mu na David nam na me de ne nsa besi pumu na me de ne nifa masi nsubɔntene so ɔno deɛ ɔbɛfrɛ me sɛ ɔbɛfrɛ me sɛ wo ne me agya wote wa promote no ɔse ha deɛ woyɛ me ba ha na ɔne Yesu title ɛyɛ pɛ ɔnse position ne preko Tima, you have to fight. Say yeah, uti we ya nyame frɛ wo sɛ nakoa na we na afuna na we pray ne anya wo ne ba ɔse ɔbɛfrɛ ne sɛ deɛ ya agya na ɔno awura so frɛ ne sɛ deɛ Nyankopɔn ne me botan kwagye okay na me nso me de no bɛyɛ mabakan wote ɔde ne bɛyɛ na bakan Yes. It which means he say onya deɛ ya akoa biem wɔyɛ deɛ ya wabɛyɛ abakan abra na nya Yesu Kristo so wɔ hɔ dada ɛso wɔyɛ abakan to aso asase so ahemfo mu pumpuni asase so deɛ ya ahemfo mu wasase sana no wabɛyɛ opumpuni baako pɛ a ɔwɔ soro ɛne Israel Nyankopɔn but yɛayɛ no opumpuni yɛayɛ ne deɛ ya ya promote no yɛsɛ twa no firi ɛba nim wabɛyɛ no opumpuni. Is my brother. David is my brother. God calls David my brother. Do you know why they call me my brother? Because in the history of creation, nobody knows where God came from. Yes. Nobody knows where OPATAFUOR came from. Yes. Senior. Senior. To hustle. Mekura madoye mama no da. Yes. Na mapamati ho atim ho ama no. Enti na ono de na pam ye hu fin. To aso. Mema na sefo atena ho da. Ne na hengwa so osoro. Ote na obi oti asase a asa beyi na hengwa de akosoro ho. Asade na konya kosi ba bia Jacob tumfo ne te. Osa ye hempon kese wo ho. To aso. Se ne maja me mra. Afei tie nie. Apamo no ho hihye ni o se David ma eja ne mra ho a na wo anantematemmudie mu ne se omuja no okora koso mbosom no ma nante onu awurade atemudie mu obeye den se woguma sade hu fi na wo ani me mra nsem so a eno de me de aba beba ma betwe wo na so wo de de ya aba eja eba ya bone a wo de de na twe na so aba tia so wo de he ko no so wo David say ni nua enti se ni nua ma David ni asase no so ti no so be fa na benya firi ha de akosoro enti se David ni asase so na se ne me ha adwene a eye hwan ma enya Nyankopɔn ma ti wo de aba betia David ma na eye ono awurade ma na ma no yes to aso won mna to ho me de wo hawa hodo me ba betwe wo na so wona mumuyo ho na madoye de erenyimi mfiri wo onyi mfiri hoda yes nya me no kredie ho nsakyirisam mere nguma pam ho fi na mere nsakira de afiri manumu no maka me kronkron ho ntam baako okay waka na kronkron ho ntam baako mere ni David hwamo onya dai mere ni David hwamo because ni nua ba ma baako pe oye ni di ni hwamo senior ozabrabo na ye mysteries and was na baako pe ya promote will be 3 times with the same sector but you also ya dear ma urade akwasi wo ya dear ma urade unya hu nyame nipa ofa wo ya hwan ma urade o tero we dey yam paibo e wa sorry bi lady bi say ho maka no me mama ba nka me ko ba bi ba me tin se mo worship me no e na maba na me gina hodin na so o jimi abo amabunu no ko ba bi se urade
to asuko baby awoko no ko hello Hi. nyame nhyira wo Amen. ye de besi ha Senior. Yes, the conqueror. enti saa na ye de ya That's here. etie we live life by secrecy Yes. secret wo ho tie nyina ye nyame nko a